taũni-inĩ ya Syokimau kaunti-inĩ Machakos nĩkuo mwago wa gĩũthi gĩa Shabiki.com werekeire, atwarithia nduthi magĩkũngũĩra mũruna wao Charles Amukoa ũrĩa wĩhotanĩire ciringi 500,000 gĩũthi-inĩ gĩkĩ. Ngoja nisalimie mtu akona nusu milioni nisikie vile inakuaga. Amukoa ũrĩa ũrutaga wĩra wa bodaboda junction-inĩ ya Kalembe taũni-inĩ ya Syokimau augĩte ahotanĩte mbeca ici thutha wake kũgeria mũnyaka maita merĩ. Lipa na M-Pesa. Nikaandika 290063 account ni KJP. Okay. Kaende jackpot. Ya, ndio hiyo ndio nilifanya hivyo. Nikaweka 100, mara pili nikaweka 150 na nikanyamaza hivyo. Monday jioni nikiwa naenda kuchomewa supu pale, nikajipata kuna message imekuja, congratulations, you have won 500,000. Ũkũngũĩri ũyũ ũgucĩrĩirie aikari na ahũri biacara taũni-inĩ ĩno arĩa marũgamĩtie mĩhang'o yao kwĩrorera mwago ũyũ. Kuna siku ashaniambia mimi napatishanga kucheza, ambia wewe patisha tu, sikutawini hata mimi nitaamini. Sasa sasa hii nimeamini. Sasa tumeshukuru vile umezawadi huyo mwenzetu, lakini na sisi pia tutatia bidii. Kama unaona bet inaenda kuchomeka, kuna option ya kucash out, una cash out, yako inakuwa iko sawa. Tuko na kitu mpya tumeleta kwenye Shabiki, inaitwa Shabiki Casino, ambapo watu wanashinda up to 300 million monthly. So unachohitaji kufanya ni kuregister kwenye www.shabiki.com, deposit, start winning. Amukoa augĩte kũhũthĩra mbeca ici kwandandũra biacara yake ya ũkui wa nduthi. Nataka niongeze bike moja na ingine niweke biashara fulani hapo. Hĩndĩ ĩyo arĩa meyoneire mwago ũyũ nĩ magĩte na kanya ga kwĩyandĩkithia gĩũthi-inĩ gĩkĩ na oho mamũkĩra iheo itiganĩte. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Abdulhakim Gashago.